Kırgız Terim'in Muras'ın Berempi Aloyova Ödegey'den Barbol. Көңілімді бөлдің бі? Оғылдан шыққан кеп сөзді бір-ақ мәні бердің бі? Кеп, анасына көз жемі жақсылап танышауыз. Bir-birinizді сынға алышауыз. Қана? Kim? Еңі! Жетен kim? Арақан! Жотон kim? Оғызхан! Baban kim? Апам Бөбөй! Жоңатан kim? Жоңатан Оразды! Öz atan kim? Өз атам Жақып! Atın kim? Атым Ана! Barbol aylamayın, barbol. Айламайын бақайын, мынау жаман енеңді беліңе бекем танып ал. Беліңе берің өзіді өбек болыңар, ылғида келіп болыңар. Өргенді көрген сынағын, алдағы бақайағанды, алдыңа сасаң ақ жол той, артыңда жүрсе сан қол той. Гитпейін еді бармақтайыңа бас қосыңар. Ені, ала тоқ талап, жерің тап, ан-жиян ала ерің тап. Қалемізде айқалыша көрісіп, шекер алыша күн туған жолуға. Азап тартқан еліңді, атадан қалған жеріңді, ажыратып албасам, туылмайсың ашығын. Manastın yoluna, Kırgızdın yoluna, Harun kazık, Karacanım kurmaz. Sevgimizi Mökatengir versin. Mökatengir, kilerimizi de Atatürk'ten toprak buyurur. Alapboğunun kök kaşkan kuyusundan asfak çıbaltıp, kanatlı maas kırgılsın. Asma uçsak kökülüp, kanatlı maas kırgılsın. Манас, ты с битвы шел с богатырями. Манас, овец ты с чебанами пас. Ты с нашими святыми матерями, склонясь над нами, песни пел. Манас. Ulanlı'da, bu mektepte ayrıca canlı, gençlik, gimnaziya klaslar açılmaz. Bu mektep günlüğü ölçülerine dengede başvurulan, yerlerinde olan, altı ülkeyi bayramı olan, o konuda bu ülkede aldatlı olaylar, Kırgız yerin, Meclisi gelen muhalif mücadeleli manlarına aşağıya Gülcoro kanak, Gülcoro. Kanak. Avakavay. Geldiler bakın, sımağı, ört ölçkende basılsın. Buyruklarınız, kırıp sınağı. Elde kime yok, elde hiç kimse kime yok. Elde var mı ağzından, elde bizlere. Ukkula kılayız, ukkula. Bağırma, olcanın boş, büyüye kayıttılar. Anda çoğunu zengenimiz kaydı. Olca buylağı ana. Sokakta sayhanı vazgeçensin. Türkiye önünden bekleden, Türkiye'nin grevine göre. Andan gel alan. Türkiye önünde buna kantıra ait bilen olam der. Tam demni kimi kalak bilen, ben olam Türkiye önünde. Yaşırmayınca uluğu sağlıç gerek. Kütüsü kem kamak bile, men dağı düşman özümdün. Kavaşlardı kavgılaşı, kanal, Türkiye'nin çıl-çıldırın beni alıp gelme, Türkiye'nin bunda türü var. Ama no Türkiye'nin çıldırınları tutam, Türkiye'nin... Mama teydi Türkiye'nin, mama teydi. Havaytamam mama verdi. Kalayı, çoğunu cengen ben bolsam, çoğunu saygan ben bolsam,
Bunday yerge kelgende öz oyundan sen bolsam. Kapı olsanız, men yerge qaytdım. Qaytqandı qamşıqqan jara, tarıqman jaramay. Qayt. Demek Jolbayev atındağı mekteптин жетишкендери абдан көп. Бул мектептер былтыркы бүт мектептердин арасындагы олимпиадаларда эң алдыңкы орундарга жетише алышкан. Демек бул жетишкендер Абсаев Майрам агайдын, ошондой Жайнак Майсагайдын, Жапаров Дастан агайдын. Кыскасын айтканда бул тарихтин баардык жамаатын бүгүн байрам күнү айтса жетиштүү болот. Мой отчий дом, воздвигнутый упорством и трудом моих сограждан гордость, свободы, Отечество мое, мой отчий дом, еще мой город, колыбель моя, не ждет секрет навеки вся земля, как тут сон, как перхот с поднебесьем, Ишкет мой город, колыбель моя, и я тоже вместо вдали, живу как не отечество. Айрыкча Сидиров агайды, Шамшиев агайды, Турсунбаев агайды, Муратованын эмгектерин, ошондой эле булардын эмгектерин, Эркимовдун эмгектерин Adım güzel meleki, arziyindek akbak dileki, alımda özek dileki, arziyindek akbak dileki, alımda özek dileki, senin yüreğindeki, güzel meleğim, akbak dileğim, gözüm dileğim, Eliza, Eliza, güzel meleğim. Ayrıca Tursunbay Abdurasулов baş bolğon bul коллективдин жамааттары бийлигинден өтө чоң. Бүгүн биз сыйлык менен төмөнкү мугалимдердин атын атоого болот. Саитқулов Жолдос агайды, Акимов Курбаналы агайды, Абдуломонов Мүйдүн агайды, Курманкулова, Исабаева, ошондой эле Жубабаева эжекейлерди бүгүн биз сыйлык менен атын атайбыз.
воротами пылающие сердце, врага испепеляющие сердце, инструкции не знающие сердце, терпи до сердца, я нашел других. Hazır görüştü, İsabet Beklemirov adınдағы Бүкінбаев көшесінде ашылған соңғы мектепте мектеп ұландыруда. Демек бұл былтырғы ғана жаңа оқу жылында ашылды. Ошоға қарабастан бұл жерде Рахманбердиева Айша Яныбеков ағайдың еңбегі менен жақсы игіліктер жаралуда. Çağırdı, kim bana çekenin kim bildi? Ey, kırk dalanı korkudan, bağmasıyla bağlıktır. Çoğun altaydın sağlığa, çoğultu boyun sağlıktır. Karrakıt aymandıdan, sıksın bağla bağlıktır. Söz kıtırıp kırkına, sıktın yaşıp kalıptır. Abdurrahimov Ayelgeydi, İsabet Kurbanbekti, İsabayev Nimet'ti, Hasanbayev Haydar'dı. En negizgi bu yerde bolğan bizdin sülüktü sağırdık kem başkarması ulantууда. Demek mezgilден экономикалык ийгиликтерге жетүүдө чыгарып, азыркы мезгилде экономикалык кыйын абалдан чыгуу алдында турат. Нет такого за горизонтами, тревожащий под синим куполом неба комбайна. Зерновое хозяйство в Киргизии занимает одно из ведущих мест. И памятник Нан, бул жашоонун негизги азыгы. Ошондуктан нан бизге ушул чарык тарыхын дагы берүүдө бул реал базарда коллективдин абдан ролу өтө чоң. Эми бизге майрамдык жүрүштө Сүлүктүү шаардык Тулпар акционердик коом улантууда. Бул сайын жетекчилик кылган бул жамаатта азыр өзүн өзү тейлеп, ошондой эле экономикалык финанслоо боюнча жаңылыкмага өтүү алдында турат. все больше развивается мясо-молочное производство. Для обеспечения молочными продуктами создается крупные специализированные молочные фермы. Демек, бүгүнкү ушул майрамды өткөзүүдө биздеги Телеком, ошондой эле Кыргыз Почта, Тулпар, Вест ишканаларынын эмгектери өтө чоң. Буларга дагы бүгүн биз майрамдык маанай каалайбыз. Всем видом своим доказывающий слабость и незначимость человека. Человек мал, горы велики, но люди объединили усилия перегородили плотинами реки, заставили развитие среди гор голубые моря, усилили электростанции, зажгли в горах огни. Эми биздин майрамдык жүрүштү шаардык оорукана кабыл башкарган жамаат өтүүдө. Биз ак калачандарга бүгүн болсо ушул элдердин атынан ден соолуктун кызмат кылгандыгы үчүн чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ошондой эле аларды улантууда бул жерде болсо Сүлүктүү
жамааттарга, ишканаларга, территориялык комитет турмукан. Bakır, ne bakır? Ana, sen ana. Aç o yakayı. Aç. Bakır. Bakır. Ana men basanchi, shashman hozir yarki bo'ladi. Ana. Ko'r. Qanday oldu? Qanday oldu? Bayramınıza da getirdim. Bayramlar bile. Tam ya blok kolata kalıyor. Yeme şincan. Kımbatlı zamandaşlar, Kalaçoru'nun kımbatlı zamandaşlar. Mına biz bugün uşul yıldan, uşul aydan, uşul saatıyla başlayan marikemizi koş marike dep esepteybiz. Арнаймын, құлақ салғын сен қымбатты өлем. Мөңгілі толғыр құрчалып алып, сен бір жылдысың балылдап жанған. Елестесем сен бір чоң дастансың, игерді байлар құрылтып салған.
Emki kidipte Narkozov Akılbek ananayın aktör жүргізіп. Tüm görüşü bölüm kısmına var. Evet, Ezan'ın bir sahne açarlar. Armanları.